Idak District Press Club along ni dong herangke amai idupon Karbiang Women Justice Forum apen Serdiun Serbindeng di Mani Pertasong atau United Karbiang Women Association ni dong song thom jingrum si pinya por ni dong dak nang dong herangke hem tu no dong herangke amai kan di kona ko orang pikir lepo je Patumi hejong agotona bogajan agotona bosini dong kadua be Karbiang long ara depan mate Karbiang long akan pi pansi Karbiang long Thomas Council lapen department dong lapen public dong nang to pansi address tulis ni to masuk kota se ini bangke dalam bangsa perang diamai dong banglo lazi Patumi hejong Karbiang long Thomas Council along department tax department pen alang itu Karbiang long arlo kaco jor kaco lang ladake khai polam ave dorong polam ave business atum amlo mate jor lang atum han amlo kaco jor kaco lang atuma avideng jok klim allo mukha mate dokumen sa mukha doma ave ma pula so katali boma hud bogajan ang kangalong haladak depar atum mate business abangku atau mukha Talibom department atum talibom abot jingrum pen katheng dun pen la pupu same areng hu ke so tum tadolo penang indura tum tadolo la ke social media kadu ave Karbiang long arat tum me theglong lo la so putha aposi ni tum eson men ke ningduk lo je itum Karbiang long long tame la ana mentality ga be tamat thekhe ke dola bang dola musini tum pinian ke chingi lo Taso pote kopi posi tum nong doko bangke tum cema thanangi ache tum kitchen pen ha council chari lo pen non anstame itna rule and regulation apa public apan kipi thekhe rule and regulation mukha business person atom apan kipi thekhe bangbe kran jog jibo kunane pen undibo kamatha pen ma claim that pen jog pen department atom stame mithanga ja kong ka cheha ja Apram pay pen jok si atum bila masuk ke dona bangke government department pen public atum naso bangsu bangke dona ko athi itum Karbiang long aru ke okol bang khai bukali emithang stame ela bangsu ake jok lim apuna bangke inu da business munit ba bepar munit ba itum tojor lama bangku itum bangku itum bote do em nangji halak ke naksot tami itum bangke kran joine kela kacari de joine si nona bangke tisu mandeng do kwaglo kacilang on sistem asong se do kwaglo la so pasini tum buji bangke halada bokajana no karbi upelo kapre khai upelo hada bisi koi ka tumi bangke bangathai tum si la department of bangke ka teng tum si tum theklong sila banga chokje athelang tum laga department han ka chesong ngadi alang tuman ni ka thek si tum mang damji alang tum jong si halada bokajan long ke do bokajan ko pelo all Karbiang long sila bangso trading license ka khan awareness mate akitan ke do kata li bamai la tum pacun bek nani la pen pacun ek nangi kusili tum hai pen mangke alang tum han puji pini ya claim no che kong sai amat ington ko kla to bang bo su bang video nanti athe kai da ituma mukha bangke ituma leng atum lo ituma Karbiang long tum masang ka long so chon pro ko isang ki bo tu bang do Ceng kang lu tek pajur nahi, continue tu nahi. Itum ke ceng depo pajur bang ada di. Lasi ni itum pun bang ke nona bang ke, la so bang tu ceng kang depo pajur nanti. La pen dak imekan Karbi itum stame full documents, trading license ke itum ke nak dorkar abelo sebagai fit kami itum NOC bang ke along tim kami itum Karbiang long alu ke do an bekar tu mate itu jor lang itum kami do ke la ke itum han akijok bang kusini lima thadang, tapi itum benjini. Asyik so ke jawapan mangke nitin ta enrei nanti lapen kedung business kami itum council revenue ke nak ko pasti itum council lo mate Karbiang long lo jong si jor lang atum do pulote la ke chokri ma document tang do wek nang ko lapen itum Karbiang long lo rule and regulation nang maintain on thekhe abang ku bangpi a business kunon ajat kunon jong si nang do thekhe ko telang tombang dapat ciri bu berat along pe tang pecah example bangke ili tumle pangatim same uhati nangle dono hitung ke asam haro sini do
Itu ke asal ngaro ke doa district, tapi na so district itu ke 6 dola district benar. Rasi banga district pen itu Karbi Anglong a district itu nak cipek hektik lagi. Rasi itu ada Karbi Anglong a district 6 dola long. Itu a rule and regulation nak duduk unang ji. Itu arne Karbi pen a pre atum sami itu a rule and regulation bangke nak duduk unang ji. Lasom top si itu sami banga dim tam lopate banga road. Banga rule and regulation si itu ta dodunji. Hala tajong si itu nak do ke thang ke chok ke jun. Mata alam tu na rule dong si itu do ke mata hala tum kami itu han kami lang lagi nak buat. Nak plumwek ko ba alam tu nak kena so ko kami nak itu han ko people lesman lagi nak people. Lasom thok si Karbi Anglong na da Karbi Anglong district 6 do area long ke hala banga district na da banga pambarang ni adule dos kami. Laso rule and regulation na long na do ke buat tumlo buat lagi itu ke plungin lagi public benda right do Karbi Anglong tu masuk sil benda right do asam sokar state benda lagi rondo hala ke itu mana top bidang nasi itu maron cini ngai itu maron cini lo buat ke kerja itu dorkar abe aron cini lo buat itu aron klaim sudah pasti itu misalnya itu sungguh apa itu aprang kalau seorang itu nak klaim pun itu sungguh nih Lasi itu maron cini nanti aron itu paklangan no aron nanti ngeskam ciklem napa continue non ciklem napa up to dujetik angotim same itu license nang itu man ke NOC dorang nahi lape NOC to nahi lape license to nahi man ke la to enak ko lagi kali puro tela ko mane a bijoy sing tum chine itu bijoy sing chine ko mane a bihari ko nane a bengoli tum chine lo ke itu only chine proper document alam tum dak to na ko Karbi Anglong adi entire India ko alam tum ko nam na business claim ta alam tum ke aja kom dulu ke Nasi dak ni tu ke dokumen sini ke pilot de queer job ke nai la penti umri job. Hala so waktu bang job dim do nai la sini puji. La si business purpose pe ada political to palu nang ne. Political nang palu nang ne only department makam cheklem no department tum cheklem mo mahutsi hala da public la pen business person la pen jojo so lang tum bang la song bo se ke posi la so buta bang ke Karbi Anglong tum council MP Pencelo itu mah Karbi Anglong CM Dr. Kuliah Mohang la penala tum tim Karbi Anglong la pen department tum la bang so dapen patumi heb dong juntu akan hendun abang ku tum bang so dapen sanangi es parlo lang tum han aron ta pen sai konam ko hala sini tum tunni ko ko boga jan real bani Karbi Anglong arlo hamren non boga jan no hawrak hat non da dipunon ta la bang no hok la lang tum makam teklem la ba hawe dana ko lagi itu berat pasal itu lo ada okol mitha boli lo lagi lasu trading license pucha bangke insam din pen anu tim sami tv re apnaji council revenue don chikin dolo kote itu town pen cenglo kapre akin ta itu mawada complain ilong ko hala so phan asila da ba na buji don thainangi sumana muni don mangai da na buji don thain ko la da bangke asila so bakto political life nangne lagi department itu kam teklen na po kejok se bang pa arrest non arrest pensi aron te pen inside kono po halati milit tum song thoma tum pen Karbi Anglong Women Justice Forum na pen United Karbi Anglong Women Association la pen serdiun sirpenden ni bagi phe tha basong tum ke ni tum Karbi Anglong tum mas council pan sami tum tuning rilo so dak pen alang tum pan kejok te bang tum pan inside sedap nanti apa nangi tum Karbi Anglong tum mas council aja kong ma char jak tu aso aja kong ke dak tang sami char jak dia jodi sipini tum la bang so angdei ka therak nang angdei tum ang dolo si mithanga hem long jong si kapre amu nang lucok pa ni panang tum fraun panang theng mun pote itung bang pan ko so si tum bang hai tu pa re theklang na pen dei udang un lang pen dei theng na un hala hello si cherak me khanja tu ki so na ke sa bang ke itu madim doset me khana dim doset si bang pan bang tum si pana la so na ada ko ma cepak lang me cherak mai di asila ba so bang ko bang prap jin pen initiative MC step deng ko menang ko sei lo ka si paju dai ni na to bang ni pen di pan ko lo de patuni insiden long ke laso insiden long ka involve tum tenang an tum do pusi long la si kinep long ke bang thomas si nep long chalang tan tenang le tum laso ko thak ko le puji lada ke ini tum katunia tem ko te bijoy sing sila da ke organize ko si lada ju patumi het tameni ke si tum cheng lo ka prek ham thang song tame press meet dolo tame ni tum bage mitha sondi ko kutona chimi ne de pen le tum mang pingi do na ko la sini tu media long pen ka du long ate adi jo sini ate kulute ha da do
Tapi main culprit kalau Bijoy Singh, nasi Bijoy Singh bukan mana sudah penjalan ini tu Women Department pen mani tu soal sama tu apa, lagi yang kang elo, lagi law and order rumah kami punya rumah channel macam itu pulau lagi itu maju lang kan ke, ada lang dah society long isi district isi ke sisi dulu lang ando dah people deh, ada kona rengu mana lang power nak cepi ada, kemarin true kan, kona asal mana ada, years ada tak biar mana ada tak lang so apa tu mana, ada so jago mana cepi ni ke. Kalau kami itu malah kan dia sana kau pernah kan, rada kana nak karbing long, rada kan sama lang, balismen lang pun iya kan karbing long, rada kana dia tu hampir ni lang. Lagi itu karbing long rada kembali, lagi MP pendak itu malang MP do, CM do, council team karbing long do, alang tu mana plus ini Bijoy Singh pemunit ke lagi tu mi ke department mana kan keng ni lagi karbing long rada pasti, tapi karbing long tu council lagi sih masih keng do pasti lagi, ni tu ben mata dah masih lah, tolong lagi tu cedong kek itu ningdu tidak ini cuma dim benar lagi. Lalu ini tu puji bangke, tu meeting pulau teh bahaya kau. Tapi video long topi, kalau dah lalu kedam tang kes, asa kes, kalau konani nana street long cipong bisa ni ke bang ni praktik ke. Lalu open lo tu mikir lagi. Video fotos ko mana flip tu anu mana le neblor orang boleh. Neblor saya langsung pilo hak ini ke Tuhan. Monon pi alang kaprek sampai coklat macam dah hak itu karbiang long benar tu mapan. Labang ahok nang sai pina pun khala tani dong puji ahok tang sai pina po mo pi chokle ma heda dia phan athe mala dak itu kamat thanai aro kamat tha aning doson do big land la so pasi itu pilo jo jor lang tu menta inone dan nangi ime thang inone dan nangi bot itu mesanya phan so kang sai na pina je hala sini tu mangi tani kono Bijoy Singh pamme ke lai drugs betul la sufari bono ingin la thengpi kala Burma pen keban dalam dari cerap tunjuk ko pana hako penang pun pilo al Bijoy Singh ini ke tum adulong bom Bijoy Singh ko ke adulong bom nada kisuman na tum ta involve do mithamu ni tani gamen sung nam de kisuman na pun tum ta involve lo bangke henoda ku opinioni Bijoy Singh ko munit ke kupi posilaan munit pangrum pen department upon katengkeng hai dek ke lake alang kai sida pong do lada itu mamuni da tum ta thek tum involve do semana business no hadi non son supari kunon drugs kunon lahai long ke adhe ka tum bang involve do ko pasi bang kenang nang problem lasi tum bang la so pasu bang beda nanji ni tum ta chini details hadi adhe ka tum itu mamuni tum do itu mamun arleng ke pen chenglok arleng so pen chenglok kapre tum do lada involve la somunit ke la so ba pheri theke da kosi atumi het kami like thengeng lo la si draft ko la mo het ka kaning je bang ke draft ke ko Bijoy Singh kalilo itum kar bang long topic draft above tu ke itum aphan kar bang long a population ang kapavir je aphan itum kar bang long uwe ke mietum phan ang kapachilut chok ya phansi itum draft kan kalilo kapre ka so bhab kai no an gyan kai no an ke bang khai si itum kar bang long ke bang te itum kar bang long tum bang ke chiri runji gali Sekai si ini pensi tumke ludun ni sofari lang namanya ni macam ni sofari trak kena lo bote trak kau mana me kumani mana tumke enu jatuh cukup aja lo Bijoy Singh man ke itu mandil ke tumi lo sofari lah setelah sona ke dopa orang ni satu minta lah sofar ke nak claim aja lo drugs kami tumke ke jual kami kicar cuci lagi cini sih karbiang long rata drugs ke cowok tumke hadi ke jual tumke cuci hala kapal cuy ban kapal bir kok i la situ nak kai pane kapal bir ni kan ke atau wa dopik akrong dopik hala kan lo tin itu behaviors ini milik kudang nang ke ko drag tu kali la pela na nun panda ke ther tap dopik ka chipang tap dopik lo pusi adulong tu bihat media lo kami la Bijoy Singh ko kan ke la sialang la andem tiar munil po alang kan immediate kar biang long pen se plung nangji la pela so plung mun e pote kar biang long tu mas council tu sikaro laso basu bang kitungnya tarikan itu nong dulu nasi laso munit bang henodak lo pot henodak munit lo ke ibang arota akiso pido pot akiso pipan warpek nih ire yang long ta kunani tuang are yang medok te lake tik festival pe nih laso Bijoy Singh punin ke karbiang long ke lake si akai no basu lo akai no munit lo pot laso munit pan dak pen plung joy nampo ada abang tu aja tak beda nih kalau semua dipanas sih, kalau kita bilang hampang song dopi ko pasti cerah prinsip lah, sebab tu asai bah itu pancok nih, lah pengiam nih. Kalau kita doa pasal yang itu macamnya tu itu, pasti ni pun.
Nang litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.